Znači, došli moj novi video. U današnjem videu sam tu ja u ulozi maršu pičku materinu. U ulozi majstora. I tu je danas, vidite, jedno željezo. Ja se ispričavam na ovim šlaufovima, stvarno. Drugo željezo. Treće željezo. Tamo je ova brusilica ukopčena gore u struju. Naočale i čekići. Sve nama danas potrebno. Ovo je novi serijal koji radimo na kanalu, kao što vidite već po naslovu. Pravimo prikolicu za kvaja. Tu je kvaj. Prije reći, ja sam slučajno prekinio snimanje. Ako me ne pratite na Instagramu niste mogli vidjeti. Ja sam ga upalio i da radi sve normalno. Ova prednja košnica radi, ali zadnja ne radi. To manje me toga. Idemo nazad na prikolicu. Sad sam ovo izrezao od kolica. I to će biti za dole, ispod one di ide sve, di tovarimo one kao daske. Ispod da drži to sve, konstrukciju. Ovo će tu biti ova, kako tu je na primjer kvad i ova tu ovako. A od ovoga ćemo vidjeti, mislim da ću to raditi za stranice, one sa strane kao klinove. Pa ga ne znam, to sad još moram pogledati, a mi se vidimo kad ja to razmislim za čega ćemo to koristiti. Ali prije toga ću skratiti ovu na 80 cm, sad je 87, znači širina će biti 80 cm, a dužina 1,1 cm. Znači, sad ja idem to izrezati, ne smijem vam, ja mislim snimati kako režem zbog YouTube-a, ne to radi zaštite maloljetnika, šta ja znam, YouTube i njegova pravila. Tako da ja to moram izrezati sam. Ali žao mi, ali vidjet ćete, ja mislim na Instagramu kako režem. Tako da zapratite me na Instagramu. Moram da nećete reloti CH. Evo me ljudi, sad sam izrezao taj dio. I sada ću vam pokazati. Znači, samo malo da ga namjestim. Tu ga poravnam sa rubom. I tu je ravno na 80. Tako da, jebote. Taj sam dio izrezao i sad idemo ovdje mjeriti pa se vidimo onda. Možda ću vam sad pustiti zvuk kako režem. Ali ne smijem snimati, jebi ga. Aj boj. Evo ga ljudi, razmislio sam kako će šta ići. Znači dubina prikolice će biti 50 cm. Znači to je pola metra. I to je ovako od početka do, samo malo da nađem, evo ga, do ovdje. Znači tolika će dubina biti prikolice. Sad tu režem. Sad tu režem 4 dijela. To je kao L. To željezo. Tako da to će biti na rubovima onako. Ako me razumijete, ne znam kako da vam objasnim. To će držati stranice da ne idu van. Tako da idem sad izrezati tih 4 dijelova. I možda vam stavim neki timelapse. A nikad se ne zna. Znači ljudi, to sam vam samo htio reći sad sa edita. Znači dole u komentarima, ako budu bili komentari, obavezno napišite hoćete duže videe u manje epizoda ili više epizoda u kraće videe. Ako ne, meni na Instagram borna.reloti. Evo me ljudi, ovoga izrezao sam, znači, eto vidjeli ste mali timelapse, ako uspijem izeditovati. Napravio sam, znači, taj kao V za ispod podnice da drži ovu stranicu jednu od širine, tako. I napravio sam od ove jedne dugačke 4 ova kratka, znači to će ovak biti, samo malo. Tu ću pokazati na stepenicama. Znači to će biti ovako kao, jebem ti, čekaj. Jer približeno nije. Moram se malo krenuti kadar. Znači to će tako biti pola metra
50 cm visina kao sa sve 4 strane i kako je, vidite to, tamo će daske doći ovako, vidite, jedna tu, s ove strane, tu, jedna tu, za okvir. Tako da još mi malo željeza fali, to sad nemam tu kod sebe, tako da to je to za ovu prvu epizodu, će prvu epizodu biti još dosta epizoda i sa kvadom i sa prikolicom i kako ćemo koristiti prikolicu, vuć, svašta. Tako da, ne znam šta čekate, ako još niste, stisnite to, pretplati se, znači ništa vas ne košta, a meni dosta znači, jer evo sad ćemo skoro pa do 200 doći, tako da ako vam nije teško, samo stisnite like i subscribe, da ne piše pretplati se, nego pretplaćeni. I sa strane da bude zvonce, sa puno zvonce obojano i gore dvije ovakve crtice. Znači samo to napravite i gledajte videe i pišite komentare di možete, di YouTube ne izbaci. A nemojte pisati ružne komentare zato što onda YouTube isključi na sva videa. Zadnje vrijeme nisam imao, ja mislim, loših komentara, tako da sad nije isključio na sve, ali ako pišete nešto loše, onda će isključiti, kao piše zbog zaštite maloljetnika, nisam ja. Evo ga, imam još jednu tu šajbu tu, tako da imat ćemo za još rezanja dosta. Znači, sad imamo ta 4 za stranice, ovo za jednu, ovu poprečnu i ovu za ispod osovine, da drži od ispod. I eto, pogledajte kako sam rezao tu, kako su te varnice spalile dasku na kojoj sam rezao. Rezao sam da mi ne propadne, da ne ude u pod, može mi izletiti iz ruke. Tako da kada radite nešto tako, ako radite obavezno koristite svu zaštitnu opremu što imate. Ja rukavice sad nisam imao, ali vidite da sam obukao i dole dugačko i gore sam obukao duksu, zato što nije baš ugodno kad vam to mala željeza idu u kožu, tako da nemojte se zajebavati i radite sve sa zaštitnom opremom. I vozite motor sa zaštitnom obaveznom opremom. Tako da vidimo se u drugom videu, obavezno stavite like za još ovakvih i boljih projekata i vidimo se u drugom videu. To.